ubu ni ubuhanuzi bukomeye koko Imana yambariye irambwira ngo igiye kurasa isasu rimwe mu gihugu cy'u Burundi, rimwe gusa, isasu rimwe gusa, rimwe ritagira irya kabiri gusa, iri rimwe andi masasu yose aracecekera rimwe. Nuko marayika yambwiye hagira umbwira ngo ko nta masasu ahari, ibyo biragushye. Imana yambwiye ngo iyi ntambara zihamaze igihe mu bisata byose. Yesu ararasa isasu rimwe mu bijyanye n'ubutegetsi, rimwe mu bijyanye n'uburimyi n'ubudandaji, ministeri zose. Yesu yambwiye ngo nta masasu abiri ifite, rimwe rirahagije ko ndi burirase rigatsinda rigahagarika intambara yose kuva aho itangurira naho irangirira. Haleluya. Rero ubu butumwa abarundi bari mu gihugu, barundi bari hanze y'igihugu, reka mbabarire ngo iba myinshi igahimwa n'umwe. Uyu munsi wa none isasu rimwe Yesu agiye kurasa ribakoreye umuti. Erega iyo Mana dusenga nta bwiza dutererana, senga senga ntacyo uzabura senga. Imana yambwiye ngo ugiye kurasa isasu rimwe gusa, neva atsindwe n'abandi nkawe batsindwe, opozisiyo itsindwe, abatari opozisiyo bari mu gihugu batsindwe. Yesu yimingo, Yesu yimingo. Araje araje araje, Yesu araje kwimingoma. Imana irambwira ngo urugendo Abisiraheli bagenze rwagize iherezo. Imana irambwira ngo urugendo mumaze iminsi mugenda, Imana irambwiye ngo irarushoje. Yambwiye ngo genda General Prophete Martin, iyi ni Imbabazi TV 3, wowe mucyo kandi subscribe. Ushobora kuba utazi utanamenye ari n'ubwa mbere dusuye nuko tubayeho, twebwe twarasaze kandi turerura homboka. Ujye ubasha gukurikira ubutumwa bwiza. Mureke yambwiye ngo urugendo mwagenze imyaka n'imyaka, Yesu arushyizeho iherezo. Buno bihinduye isura mu ijuru, kandi ijuru ribihinduye no mu Burundi, kubera ko muri uku kwezi kwa mbere hari icyo marayika agiye gukora, mu kwa kabiri hari icyo marayika agiye gukora, mu kwa gatatu hari icyo marayika agiye gukora, naho ni mu butatu butagatifu. Ubwo rero Imana yambwiye ngo nta cyatuma izina ryayo ritukwa, kandi icyubahiro cyayo ntizagiha undi. Buno rero tuvugana Uburundi cyitwa ubugaragu, cyitwa ubutayu, c'est fini. Haleluya. Marayika yambariye arambwira ngo barira abarundi n'abarundi kazi, ubwo mbwira umurundi ngo tera ibuyo, tera ibuyo. Imana irambwiye ngo indobani Uburundi bwarobeshaga yari ibumoso, yari ibubafu, none Uburundi bugiye kurobera iburyo, bivuye ibumoso bigarutse iburyo. Sorry, arinjijishijwe, Shatani atsirwa. Yego, Umwami Yesu yiyubahishe muri rivuga butumwa, kuko nicyo twahamagariwe, turakirobanurirwa, turagitoranyirizwa. Haleluya. Imana irambwira ngo indobani mwarobaga mukaroba inkara, igihugu cyari kiri kuroba inkara mu makungu, kubera abaruzi
kubera abapfumu. Marayika arambwira ngo indobani y'igihugu, inyanja yitwa isi, Uburundi, Imana ibahaye indobani iriho ibyambo cyangwa se ibyambo cyangwa se icundura zanyu cyangwa se amato yanyu aroba. Niho yantumye ngo mbwira bumvira n'abatumvira bazibonanira. Niho yantumye ngo mbwira bumvira n'abatumvira bazibonanira. Kanani, hari igihe tuvuga Kanani umuntu akumva ko Kanani izaza ngo akuze, Kanani kaza kera. Kanani Imana yababwiye, yabahanuriye inyuze mu bahanuzi bose beretswe iby'umwami Dawidi, bakerekwa ibya Kanani. Tera gatebe umva icyo Imana ivugana nawe ku Burundi, ku gihugu cyawe. Uri mu mahanga, uri i Burundi, ubu butumwa bwo nunabishobora ubupurataje. Koko Yesu nta mwanzi agira, umwanzi wa Kristo ni Shetani. Mpamya ko buno rero agiye kwirongorera ibintu abyifatire mu minwa, kuko natwe twamuhaye raporo y'ibyabaye n'ibyari biri kuba. Haleluya. Marayika arambwira ngo iyi ndobani y'u Burundi bararobye, igitoro nticyaboneka, bararoga, indege irerura perezida ntiyaboneka, bararoba, indya zirazimba, amadolari arakoroka, aranabura, araduga purito, aranabura. Indobani barayitera mu ruhando mpuzamahanga ngo bakine diplomasi, birananirana. Abapfira muri Tanzania bapfirayo, bapfira Uganda, bapfira Kenya, bapfira Malawi, bapfira Zambia, bapfira Oman, bapfira Arabia. Shetani abarundaguma kubicisha umubabaro n'agahinda. Imana irambwira ngo indobani yayo igiye kuroba. Uburyo ifi yizwe, uburyo inka yizwe, unywa amata yanwe, ubuki nuko. Iyi nka mwumvise bavuga igiye gukama. Nimuvome, nimuvome kandi muzuze, imigezi n'inzuzi bigiye gukama. Ayi Yesu we, impamvu Yesu yavuze ngo ararasa isasu rimwe nuko hari ingwano ihari, ayirangiza. Impamvu yavuze ngo iyi ndobani Uburundi burarobera iburyo, nkunda guhanura nkanasigura nkanasobanura, kuko bavuga ururimi rutabangukiye amatwi yawe ngo ubyumve uko bigomba. Nuko indongozi zimaze iminsi zirobera ibubafu, zitega ibubafu, ijoro barikesheje ntacyo bafashe. Igisoda byarase, igipolisi biranka, indongozi biranka, na ba nyir'ubwite biri kubasambukana koko. Niwitegereza neza, Imana yari yabivuze nyine ngo hazaba akajagari, ariko akako kari kuba, nta kinyoma kirimo. Bo ubwabo basubiranyemo, bo ubwabo bari guhigana cyane rwose. Ngira ngo Reveriyane Ndikuriyo mu masengesho yakoreye iwabo mu gikorane cyo gushima umwaka uheze, no ko Imana yamurokoye, ntabwo abo kwa Samurarwa babyitabiriye, barabipinze barabipirata. Piye de shezere de bomana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Urwo rwango ruvuye he? Ko mwese mwambara inkono. Reveriyane Ndikuriyo ari kumwe na wa mupapa usengera muri Roche, Generase Ndabirabe, n'aba Denise Nkurunziza, n'abandi ubwo bajyanye na Sogokuru, umurage wa Nkurunziza. Kandi Reveriyane yagize umuvuno nyine anyuraho. Ndaje mbandanye ibyo buvugishwa. Nababwiye ko mbanza gusigura. Ntuzuyu ndayishimiye abandanye ibya basamuragwa. Pide boshe. Aba bose rero arunyuza bose nta kizima kirimo. Iyo mubandanye ibyo gukorera abarundi, iyo mubandanye ibyo kuzuza abarundi, kandi ntabwo Yesu ari buzane imishinga ngo azane ibikorwa
bihambaye nk'uko yabidusezeraniye. Imana yambwiye ngo tibo shezerererere, umurozi wari wararoze Uburundi, ruzingo rwari rwarafashe Uburundi, tikabo inkota y'ubwicanyi rero yarafashe Uburundi, azebo shezerererere bo. Ubukene dayimoni w'inyatsi wafasha abantu agafata igihugu, agafata n'imitwe, agafata n'ubwenge. Mana yambwiye ngo yirukanye Kiranka, yari yaraboshye pya arebosheze, yari yarazengurutse igihugu cyose yica ikiyongeza. Mana irambwira rero ngo uyu murozi aratekeye. Barozi bararoze bahera muri presidence bahabwa karibu, mu bakuru ahabwa Kiranka ahabwa karibu mu ndongozi. Donc intebe Yesu yicaraho na shitana yicaraho, ariko ubu hagiye kuza intebe imwe Yesu yicaraho, shitana akaba atanahatinyuka kuhicara. Mwari mubizi rero wowe uturanye n'abarozi, ariko ibintu bigiye kuba ku barozi mu Burundi amaso yawe ntakabibone, kuko ntabwo ari byiza, ni bibi. Abarozi bagiye guseba, abarozi bagiye guseba, abarozi bagiye guseba. Aya masoko yanyu mwajyaga mugurishamo ibirozi mu Ijabe, ngo isoko ry'abarozi riraha Kinama, Ngagara, Asiatique, mu Ruvumera n'ahandi ku Musaga, mu Kanyosha, mu Ruziba, ahantu hose ngo hasanga isoko ry'abarozi. Mugabo ngo bakabyita ngo ni by'ikirundi, ni bya Kiramba. Mana yambwiye ngo izanye umweyo, izanye umukubuzo. Data wa twese uri mu ijuru, izanye umukubuzo. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabamba. Bavuga canke babihebe, ndagomba kubona uwabamba. Ndagomba kubona uwabambwe, yitanze ku musaraba. Ndagomba kwambara inkomezi, bandanyura urugendo. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabamba. Baseme canke babihebe, ndagomba kubona uwabamba. Batasema bakatoka, ndagomba kubona uwabambwe. Ndagomba kubona uwabambwe, witanze ku musaraba. Ndagomba kwambara inkomezi, bandanyura urugendo. Biguma canke byoroha, ndagomba kubona uwabambwe. Murundi uri hanze wagiye ahunze, agiye guhunguka, wajyanwe n'ibindi bintu by'inyungu ze, bizahita byuguruka birusheho kuba byiza. Ibi bihana Amerika irimo biravaho byose, biravaho byose, kuko ariko uhoraho agize. Abantu bose bazifuza kujya kuba i Burundi, Burundi bwacu bwiza. Abanyarwanda ntibagire ishyari banga Burundi, n'undi muntu wese wanga Burundi mwiseguyeho, nuko twasaze nyene. Hama mbigenze mpore munezerwe cyangwa mvuge ko Burundi ari bubi, mbiseguyeho rero. Shyari ryica, ubuze ubwenge umujinya ukica umupfapfa. Hano hantu Mana yambwiye ngo nahifuzwa. Umuntu azakenera kujya kurya no kujya kunywa. Tanganyika izacanirwa, mbega abaneva barahombye mu kabyara. Mbega Barundi wapfuye yarihuse. Ibintu bigiye kuba i Burundi, ibintu bigiye gushikira Burundi, reka mbabwire ngo haleluya, 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 haleluya. Sinzi uko nabivuga. Hano rero mbwira umuntu wese wasengeye Burundi, wakunze Burundi, Imana igiye guhemba. Abantu bagize urukundo kw'iki gihugu bakagisa tiyemboshezerede, kuko hari abantu bangu bakunda Burundi ariko batabwiyiririza ubusa, bataburarira ubusa, noneho bakajya bavuga ngo Burundi bufite igisoda, bufite oyaye. Hari abantu b'abanyamasengesho nabo bafite inkoho zirasira Burundi, zitwa ijambo ry'Imana n'amasengesho y'Imana. Imana mwe mugiye guhera. Nanjye ndi ntanezerwa, wagize ngo ahangaha barabahembaga basige.
kandi vraiment ntabwo ndi mu bantu bagomba kuragwa. Kanani je mu Burundi ni y'abarundi n'abarundi kazi je ninza muzanyakira nk'ingenzi n'umushyitsi, kandi nta n'umuhanuzi ukena, nta muhanuzi jewe ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi, nta n'ibintu navuga ngo bishaririye bindoya, ahubwo cyakora celebration tuzajya dusangira tutaimba ozana, tutaimba ozana, tutizunguka zunguka menye giti cyaye, tutaimba ozana. Ko burya nakigerageza kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihari bibi n'igisubizo, muri izo ntambara soko zizahama, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo neza, hari Imana itabaye ku munota wa nyuma. Burya nakigerageza kitagira iherezo, iyo ucyitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracuguka nagurwa ukajya ku rufatiro, ukagisohokamo neza nta mugayo ukuriho. Burya ikibazo gihari bibi n'igisubizo, muri izi ntambara suko zizahama, ikigeragezo ufite ugiye kugisohokamo nawe, dore Imana itabaye ku munota wa nyuma. Muhamagare abagande baze bareba Burundi rero Imana yahanuye, muhamagare abanyarwanda baze bareba Burundi Imana yahanuye, mubwira abakongomani baze bareba Burundi Imana yahanuye. Dawidi yaravuze ngo Imana itegura ameza imbere y'abanzi be, je si byo mvuze, iby'abanzi b'u Burundi birabashya. Mugabo mugiye kuraba Burundi Jardin d'Eden Imana yavuze, cyangwa se isezerano iyo risohoye uko riba risa, imiduga myiza, indege nziza, amastade meza, inganda nyinshi nziza, amata menshi, ubuki bwishi, abakobwa beza batagira ingwara, batagira umugera, abagabo beza batarara badiha abagore. Kanani Kanani, Yerusalemu tuzayigenda genda, Yerusalemu tuzayitambagiramo, Yerusalemu n'umurwa w'amahoro. Ayi yemwe Barundi muri hehe, muza turirimbe, intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi aranesheje kandi yimye ingoma. Ye baba we, ndumva nayiheka, ye ndumva nayiheka, ye ndumva nayiheka, ye ndumva nayiheka, Mana we ndumva nayiheka, ngira amaso manini, ye ndumva nayiheka. Hari umuntu wabimbwiye ngo dore ibyiza, twebwe turaborerwa. Yewe data wa twese nawe ujya ufashwa kandi ukaborerwa. Mwagira ngo abantu baba muri mu munezero, ntavuze imvugo z'abisi ngo swingi n'ibindi, abantu baba mu munezero bibaza ko ari barabo mu isi gusa. Na jewe iyo Yesu hari ibintu asohoje, wagize ngo hasigaye amasaha agahe, ndagutwenze wowe uzi ngo nibigiye guteba. Bigishe bose zerede Mana nyagasani, uturengere Mana, uturengere, uturengera amazatalale ngirombe, uturengere Mana, uturengere, uturengera amazatalale ngirombe, uturengere Mana, uturengere, uturengera amazatalale ngirombe. Mu Burundi amabuye y'agaciro agiye guseseka, ugerwa n'urubura ruri kugwa mu Burayi. Mu Burundi gari ya moshi zizabisikana ibirengo rwose mu Burayi. Abazungu bazasaba ubwene gihugu bw'u Burundi bubarare. Tanzania izabapfukamira, muzayibikira impunzi, izabacira bugufi,
izababwira ngo imidugudu nanyaze sogokuru wanyu yitwa Kigoma, nimwakire. Mu Burundi amashengero ku rutonde, ubuvuzi ku rutonde, uburezi ku rutonde, uri mu biki none? Uburimyi ku rutonde, ubworozi ku rutonde, indobani bayiteye iburyo. Haleluya. Yesu arishikiye. Harimo abantu bahita bavuga ngo kuko ibyo bizaba ryari. Iyandikishe, senga mu izina rya Yesu. Yesu ahakugeze. Bibiri ivuga ngo utizera azabirebesha amaso ariko ntazabiryako. Tubivuga biri mu mpwemo, Yesu akabishyira mu mubiri. Tubikura mu isi y'umwuka tubishyira mu isi y'umubiri. Aha nyene uzu wakorotse, uzu wamanutse, uzu wururutse. Hari uwiguza amaraso igihugu cy'u Burundi niwe wishikiye. Mwana w'intama w'Imana. Hama shetani n'abakozi biwe n'ingabo ziwe na politike yiwe, ahantu hose hiyubashye haba puberi, kandi puberi iyo yuzuye babikuramo bimwe bakabiturira, bindi bakabita mu nyanja. Nuko bigiye kugenda. Hama bari barapfuye ubusa abari mu mpimba. Cyo nkundira Imana. Imana yambwiye ngo ugiye kubishyira ku rutonde, abarengana bose batahe kuri kwamye, abantu barengana, abasabye imbabazi, abisubiye ko kijyango kinini cy'imbabazi za Yesu. Kandi mutahiye gukora, kandi mutahiye kubaka. Kandi ibi ntabwo ari ibintu muri bwubaka imyaka n'imyaka. Ya uzorora inkoko imwe ivemo izugomba. Ngicyo nkundira Imana rero, Imana barakwangika kwemera, baragucana yigaca kandi burya nta kinanira Imana mu gihe cyashize. Yosefu baramwanze bamugurisha muri Egiputa, kandi bamuziza ubusa, ariko ntabwo byababujije kumupfukamira. Icyo nkundira Imana rero, Imana barakwangika kwemera, baragucana yigaca kanzu, barakurumiga hohaho. Burya nta kinanira Imana mu gihe cyashize. Yosefu baramwanze bamugurisha muri Egiputa, kandi bamuziza ubusa. Se mwari muzi ko Uburundi bugiye gutera imbere kuruta uko Israeli buno iteye imbere? Muri Aziya, Israeli ukompaye cyangwa ugereranyije, Israeli buno iterambere ifite n'iterambere Uburundi Imana ibujyanyemo, Uburundi bwubahwe ku butasi, ku gisoda, mu iterambere ry'amahera. Israeli buno ni umwana wa Amerika, umugisha wabo nturanagomoroka. Mugabo Burundi muri Afurika, murimo muravuga Burkina Faso, mukavuga za Afurika y'Epfo, mukavuga za Tanzania. Oyaye, ibyo ni ubwana ku Burundi uyu munsi. Ariko abantu banga Burundi baranyica ndakurahiye. Ubu barahita bavuga bati sha noneho amafaranga baguhaye ngo uhanure ibi bintu, ati menya bakuguriye umuduga. Ngwehe Yesu wangenje ute, hayiye Yesu ko wangize kuramaze kandi kuranyuze. Wabagabo wabagenje ute, hayiye Yesu ko wangize kuramaze kandi kuranyuze. Umukeri wo kunzira, hayiye Yesu ko wangize kuramaze kandi kuranyuze. Wabagabo wabagenje ute. Nuko Yesu yangize, nange nabyisanzemo uku, mbibona uku. Mugabo nta mabuye nterana, nta muntu usahindira. Nuko nyene ibisa umuceri, ibisa amashikanwa, ibisa inzu nziza, none ibisa umuduga. Ibi ntabwo ari urugo fise ruruta rw'abandi.
ibi si ubusore mfite ubuto bw'abandi, ibi bintu ni uko twabyisanzemo bimeze, biguma canka byoroha. Tugomba kubona uwatubambiwe. Ye baba we, Burundi buzagenda mu kirere mu ndege nziza. Yewe Yesu Kristo mwana w'Imana, Rwandeya, Burundi buraje. Burundi buzagenda mu miduga myiza, mu mabarabara meza. Mana nyagasani, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri iyi ngoma, niba baro nishira Mana, tuzaba kuri ya ngoma. Abarundi bazabayo, Abanyarwanda bazabayo, Abagande bazabayo, imibabaro nishira Mana, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma. Imibabaro nishira Mana, tuzaba kuri ya ngoma. Muhanure tuzabayo, muririmbe tuzabayo, umusenge tuzabeyo Mana, tuzaba kuri iyi ngoma. Tugeze muri iyi ngoma, abakijijwe bariyo, imibabaro nishira Mana, tuzaba kuri ya ngoma. Bijya umuhisi Pierre Nkurunziza yajyaga atazira ibyo Denise Bucumi Nkuru, erega biriya basura, biriya bakungura, ibi byose mubona Uburundi perezida wabwo ni Pastoro. Burundi biriya mubona perezida ataziraga himbaza, biriya ni ibicurera, ni ibyasuraga ugiye kwima ingoma ya Kristo, uzayoboza abarundi Bibiliya ukuri, ijambo ry'Imana. Jambo ry'Imana yanjye jyewe sinzoriheba. Yego. Ndabagumbiriye mwese, ndabahaye ikaze ku Imbabazi TV gatatu. Abantu bambajije ngo Mwami Dawidi aranzi, aranzi. Mwese murayaga, tuyaga mu mpwemu. Mwese ngo mujya muvugana, tuvugana mu mpwemu. Mwese ngo aho uramuzi, ego ndamuzi. Mwese nagera ku butegetsi muzayaga, ego tuzayaga. Wibaza. Uru rubuga ni urwa Yesu. Mungu wangu. Ubwo wagize ngo ni bimeze nk'ibi byose n'izindi YouTube zose n'izindi mbuga ngoranya n'izindi mbuga cyakora byaregistiye kimwe muri Google, tunyura inzira imwe twese twa prodinga, kweditinga, kwexportinga, tamuneri nini ninto, ibyo nibyo dusanga. Mugabo bakabona imvura igwa mu mirima ya twese, rimwe na rimwe ndetse bakaturusha no kweza, bakatwitiranya koko dusangiye views. Nagira ngo ngumenyeshe ko uko nukuri Dawidi ndamuzi, aranzi, ariko ibisigaye ni mu mpwemu. Wahari Imana imuhe amahoro n'umugisha, aze yima ingoma cyane rwose. Twarasenze, twararirimbye, twarahanuye. Ubwo rero Burundi bugiye kuyoborwa na perezida w'ukuri, apana ikinyoma, kandi ukunza abarundi, kandi utazaba ufite itunga ryinshi. Perezida ugiye gutwara Burundi nta tunga azaba afite muri Amerika, nta tunga azagira mu cya gihugu bajyanamo n'iki, mu Busuwisi, nta tunga azagira mu Bufaransa. Nguyu mu perezida wa mbere akaba n'uwanyu mutazagira itunga mu makungu. Uyu mu perezida natwe turamugomba, turamukeneye. Wagize ngo numwe uvuga ngo muri Mediterane amato, mu nyanja itukura amato, n'ahandi amato. Oya, uyu ni perezida uzaba itunga ryari rito kandi riri mu gihugu, kandi asangira n'abene gihugu. Dore umugoroba mwiza, barundi bose bagandagaje, bashima, baririmba, batazira. Petekote iriye irazima nk'uko bazimya moteri, iriya yagonze moteri, haravuka indi, harahaguruka indi, haraza undi mwungeri uzayitwarira hamwe. Ntabwo misiyoni zizongera kwigenga no kwigenga, oya.
Pentecoste hazaba muyihagarariye ku rwego rw'igihugu cyane. Mu Burundi nta kajagari k'amasengero abapagani bavuga ngo ni ubudumbidumbi. Ni ukuvuga ngo akanyuma mu Burundi haraba hari umwuka w'Imana igihugu cyose. Mwari mwabona sinyare za wifi cyangwa se connection ya wifi iyo bavuze ngo iri limite muri metero 50, ubwo mubaraho igihugu gitangiriye naho kirangirira. Connection ya mwuka wera, connection y'umwuka wera mu gihugu cyose cy'u Burundi irabihari. Hama uzajya utera haleluya ugire ngo wariye. Hari ibintu abantu baje bakagira amajwi meza sindabimenya. Uzajya uririmba kama abamezisiye, abasorosite, abacuranzi. Uzajya uririmba ugire ngo kama ni wa kerubi, wa serafi, wa marayika wa mbinguni. Bazajya basenga bafashwe baramye. Hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa. Ubwo uzi sezeriyeni ibyo bita operasiyo kuba mama uwabazwe yarabazwe yihangana. Igihugu cya data. Je rero ntabwo ndasabira abantu babyumvisha amatwi yenda ntibabimenye ntibabitahure dukura umwuka Imana batahuze. Mwebwe ari umuririmbyi waririmbiye indirimbo ababisi ngo wagira ngo nkunda kuboregwa ariko simboregwe je nyine. Niba ari mu ndangira bazinyoye, niba ari mu mbariza bazinyoye. Ubwo nyine ngo yari imboregwa, nibyora yari imboregwa aza abona n'abandi baborewe ngo ntabwo ari guborerwa wenyine. Ngira ngo nicyo yarashatse kuvuga. Aha rero muzi ko ari nge wuzuye umwuka wera ngenyine wo kubona ibyiza by'igihugu cy'u Burundi. Ibinanabizira ariko ibinanabizira kweri. Kuko none Tobiya na Sanibarati wagize ngo bagwanyije Yeremiya bamuhora iki? Sibi nibi. Aha rero Tobiya Sanibarati ni umwarabu, Imana ibiturinde onodijes n'abandi turi kumwe muri uyu mwuka. Ariko reka nkubwire ngo kenyera zigume. Iyi minota Imana impaye kuzura umwuka wera wo kuvugishwa ibyururutse imitima ibyiza. Wagize ngo hari hacemo kwezi mwumva manura. Ubu twinjiye mu kuri. Iyi tariki ya 25 wibaza hazabiki. Abantu biteguye 2020 na 2020 aho kugira ngo babone viziyo 2020 bibonera coronavirus. Hari abantu biteguye ngo itariki ya 25 ngo CNDD-FDD dizarobanura ngwizarobanura biriya muzi kizaba. Ujye mu mwuka Yesu agusure. Ujye mwakitega biriya hakaza biriya. Ngo nuko ngo ari gutanga umugisha ngo asanga ngo yanyuranyije amaboko ukujyo kujyaha ukubafu kujyaha. Ubusanzwe byaruko cyumva ni kibwirwa cyerekwa ni kirabo. Mwami Yesu ndagushimiye. Iyo uvuze biraba wategeka bigakomera. Uvuga ijambo rimwe gusa bikemera. Ndagushimiye ko ntabijya ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Ndagushimiye ijambo ryawe ushohoje. Ndagushimiye ubutumwa bwawe ushyikije bene bwo. Ndagushimiye umuntu wese turakengurutse Mwami. Amaraso watuviriye, mwuka wera watwoherereje kugira ngo tuvuge ibiri kuba, ibizaba nibigiye kuba. Hano rero ndagushimiye ko muri Afrika dukunda waduhaye Uburundi Mwami ushinguye icumu n'imbago n'inkota y'umunyakibi muri iki gihugu. Urakoze Yesu kukiguze kukimeneye
andi maraso. Urakoze mwami, urashe rumwe ubahaye gutera iburyo kandi bakaroba koko. Himbazwa rero papa, shyirwa hejuru mwami, ku ishengero yawe iteze ugutwi. Ndabigushimiye kandi ubihezagirirwe mu izina ry'umunyanazareti, amen.